thian le unaute in lo dam tlan ka bai sei sound system lam tuitan khan ni tin sound system ti kha han chun zom le ila he biak in hi vietnamese biak in ani a chuan azaw lam poi zaw lo tak ani mi zan ni atanga zan hi som riat vel len na mun ani a te khop me heta hen ka thian te hain nei do na ni chung ate chan chani nen heta hian sound system ron setup sakron ta man min phal lawan ti hei kan kalania hai slow motion in kein da ngai kan lat zok zok khan kan la zoi khania ha kha hi en chin tai la an biak in na an sound engineer ho hi an tlo ka tia hrui te hi nok mem me hrui lan mang nem speaker lan mang nem a tet ngei tu in a tool ka tilawa chun he en tai la acoustic drums ten la mang mai me biak in te hi chon acoustic drums kan mang ani chon music ring tak kan angai to ni so acoustic drum ne na drum ne da in cho pol moi tok tur chuan mix moi tok tur chun keyboard te guitar te po arin ka ngai ta azim ro pui se henga hi chun ke chuan ka recommend electronic drum si ka recommend ber biak in te tak te tan chuan mo a ho hi ka tia a then hi chuan electronic drums ani chuan professional lo riawa ngai na hian nei la ta ma ro chu a mi hring zo hi professional ania man ro hi chu mi hring amang tu te kan thiam lo chuan eng ma chanom lo ni hei po hian biak in an ke chu ken khom pe wak mi alawang chun hei ka sound system man entire la JBL Eon 1 compact ho khania achung kila ron lang hi click ani chun ka review na khai muanga hei hi 100 to 150 watt vel chau ani a coverage po hi azaw lem lawa sir de hle kai din chun ri hi clarity hi adang dei ngala hei hi kan mang dor ni amar cho hi kan man thai chan khana kina karon explain veleng chunga matinge sound system te takte te in moi de duwa chhuah thai in ti mai thei amar chu a chhuah thai chan kha karon soi fiah le don ani chon en chin ta ila hai an ni hi wireless system in mangna sa ta Shure man lai mek poi GLXD 4 tuna version thar ho phoi chu sang chuang fe ania a battery po so ami a receiver a sona charge ngal mai theya all sam khop maya ta karon la chuak chinanga hei ti hian charge mai theya 15 hour vel adai ti nia ka nei ve to thina khatiang che khajung ka lo chik lem lawa he thavia woni adang pon na manga video transmitter ten manga signal interfere chu tam via wanga chun chu aru mate si wireless system an mang na sa siamo en chin tai la hei atenia he te takte hian ti hian an tirup me so camera te so pali pangan da he ta malama camera pani thum velan da wireless transmitter bokan mangle HDMI cable mang tolowin boy ve view thina ari de chur thin ka reng nen khom lai pon ni selamo amaro chu an du dan khan i ve mia wa roi tu ta thalai ho in an du dan ni kha chuan thalai ho zel kha focus an nga ya puitling lam ai chon he ka system ve thu en ve taila he keyboard chung hen ka da to pa BLX dual receiver Shure SM58 ho kha mangta chon he en chin taila mixer hi L&N hit CQ18T khania hi ke chu ka mixer du berani to tu na chuan a chuatan tira khan ka leya tun thleng kalam mangani du thu sam ama son antenna sa chom ngal ta router po ran panangai lo iPad iPhone Android phone shrim chuan control thai vekani ama son wifi nei ngala in chi som pali vel ang leka hlai nia budget in a park chon hei ke chun ka recommend khop mai affordable du to kina ken pharthia laptop bega laptop 16 inch bega chon leng vek ani het mi ka ken na poi laptop bega ken kania chun en le chin tai la nuai hi heng a big takin live streaming kan ti don le leka video camera ne na kan tangkop don ani phei chun power distributor hi kan man nge nga mun khata takin power hi lut vek se tu samani hei po hi art honia hei chu eden ti ni hei ka company ming ve nia hei hi art honia tuna ami power distributor hi chu tang oma ferment ti te dang tam lu tu amara chu system kan man zong hi power source pakhat tangin a big takin chuak thai sela mixer po ni sa guitar te tuna amps kan mang zong po mun khata tang lak chu vek ni se power ami in noiri bazar ri hi claim bi gani kha kan riat ngai so son Shure protect na tel ngal bo chon speaker he te takte ni JBL Eon 1 compact ania for input om thona chungin nga tinge ka man lo te chona convenient che lawa hetiang te takte te he na cover thai sia nga tinge ke ni ho in speaker lian pui kan mani ti mai the amma ero chu guitar so na maten m mang che ta se keyboard in maten m mang ta se bass guitarist in m bass tan ka mang ve du cabinet ti chon hei kan mang thai lo ni achan chu bass cabinet te chu at least 200 to 300 watt ania tuna guitar ami m se poni sela 500 watt 600 watt 10 mang ton ti rin tla chuan a main hin ne ngai ve sia
800 900 watt te kam hana ngai don amar chu voi ni hian keyboard po direct kan hook apa chuan sami hollow guitar po direct kan hook apa wangin du tokin ke man ka control thei wang khan he speaker te mang thei kan ni speaker dang pakhat ma kan mang lo ti kha kan soinon le du ni chon he engine taila AVX version ho khan ya Sennheiser he hi aman tau kho mai pakhat rungot ta po sang chuang ania chuan ami le phau mai ami headset hi chu Line6 ka manga Line6 ho hi makang reng dewin Shure ho ne hian ai share thaya chan chu TA4F ho 4 pin connector ho kha aman ve wangin hai hi Line6 hi tu thua sam khop mai aman tawlu tuk lawa chu he countryman te ho te chu tawlu tuk ta le phau mai a pon ni sela tau ta ni countryman ho te phei chu branded ang tak takania branded lutuk ni lawa chon Line6 tu na headset a thu soi tu tan pastor ho tan te chon he ke chon ka recommend mai ni tu na kaman ru ho hi description mi ka ji na mun ka ro ji ga ngai du le lo enanga ang che le khara ngai lo ani but just na phak lo chu kan phak tok le kan sum mu na ang tok le ka thil ti hi a thatlang pui ni ti kha kan soi non le du ani hei hi headset microphone ania Shure ho ta iPhone ka chun tha ka ti zo ani chun engine tail hami connector hi chu atlang puin englo ka man don awangin 3.5 mm ka man don awangin TA4F so kai ma te he ka siam chopania custom mic ania kai ma ten ka convert nei ka siama chuan hei hi du tokin 3.5 mm a pok mang vek thei to ni TA4F ni thosi khan mo he kan phel chinanga ama tak hi chu TA4F ania heng tiang kher connector ni lo chana man thei lova 4 pin connector mini XLR ni chi si lo ho nia amar chu ke man ti hian ka siam to awangin ti hian du tokin alelam sa 3.5 mm jack ania eng receiver ka ti eng transmitter apo ka mang vek the ni ti kha kan sei non le du ani chuan han sei le ta ila kan system man tere re hi uluk ta kan manangaya achan chu kan man tlo kan du chon uluk angai ni ti kan sei du he body back transmitter here thavia wa AVX version ania ka hre solo chon voi kha ka chart for hian darkar som panga vele de ni amar chu van doi thak takin charge chu in man thailo darkar som panga chu atok ani chu wang chuan charge pha man ngai don lo darkar som panga chung concert chu om lawang chu mo rehearsal ngal don poni maila chuan ama transmitter hi en le ta ila a transmitter hi chu charge chu in man the ni darkar li tanga darkar nga de ti hian set khat ringo ta hi sang khat le ti chuang ni tau khop mai ma se ke chun chu tiang za tin ka leilawa buy and sell ka tia atlom second hand ka leya ka hal le thin ka ti kha he point ke la chung ka hal le mayanga he po hi i charge full chon darkar li tanga darkar nga de ni transmitter so XLR oma dule adapter pakhatoma XLR to 3.5 mm jack ho kha adapter om boka ti hian do thu hi sam mm mai ni chon line po hi drop mai lo signal interfere po omlawi on che i pair tan ti rotang khan ama ten in connect to pa wireless system dang nen son anti boy mi alawani he mi big hi mo ma se 100 feet well chau ania 100 feet well apel to khachuan signal interfere tu om phai khachuan 80 feet po niang chu khata khachuan tu thu sama heng ho re hi ka soi to angin englowa aman the ni wireless transmitter ho re hi tu na Shure poni sela le phal ang chi body pack transmitter le receiver omang chi ni chun wireless speaker aman the ni so tekhin na imang du ni chun tu na transmitter zok hi speaker ai vuanga ate zok tu na pol so lelam zok so mixer tangai lak chu ila chuak ani chuan tikhan du tokin imang thei do na ni wireless speaker tan mo voin chu ka mang don lawa chan chue an hrui hi zam du angai lo wangin hrui ka manga mang du ila chu tu na wireless system phrim chu tu na hian karon mu tir zok ang cheunga lo en lok ang onia ole hei enchin tai la hei te po hi ami Shure ho ni ta body back transmitter le phau mai ho na le phau mai ni lo pon headset mo lapel mic kam ti mai kha ho ta ni ya hei hi tu na a transmitter ni ta mic hi transmitter ni ta ho hi receiver ni ta tekin PGX ho pon ni sela enchin tai la PGX1 po ni sela chon hei Sennheiser phim wireless system phim tu na rod te po ni sela wireless system phim hi ami mai tan te le phal tan chawin man the moin lo ti palange hei te khin na hei hi a receiver a transmitter ni ta ni transmitter ania receiver apolo da teng hei zo khi a transmitter zo ka kha Khawihngaih in vak plakang ti chuan hemi mixer atang hin la chuak anga tuna
main speaker in mang don ni khachuan main speaker chu main output chu he main output in mang mai don ni he main output a hian transmitter kha in vit lu tanga receiver zo kha hami lephal mai ho in vi lu lo na zo kha hei hi lephal mai vi lu na zo ni ta se hei hi mai lo ni ta se lephal mai zo vi lu na ta se hei ka transmitter ti na ni a mai zo kha a transmitter kha ta output ti pe chuwa nga mo output kha XLR ni pe chuwa nga main nai mang don chuan amar chu main nai mang don lewa floor monitor ta kha wireless in ran tir don ta la floor monitor ani thung kha chuan ama ten auxiliary tang hian quarter inch tang in mono tang khan i mang mai do ni tekhin nan hei karon ti don chin ani hei hi transmitter zo ka ni a wireless speaker ai mang don ni chuan en tai la hei transmitter ni ta a hei hi TA4 FN3.5 mm ni pon poilo enge i transmitter kha ka khela woni chu heta khan output hen direct ni vidlu tanga anianga chon a receiver zo ka hi tuna hei hi receiver zo ka ni nok chu nok ang reng khop mai he receiver zo ka nia he a receiver zo mixer lu thin zo kha speaker a in mang don ni hei zo kha speaker a khan valu hlewang speaker a khan tinge iman dong ka khelawa heta quarter inch oma XLR female IV lu chuan idu zo zo ki mang theini hei hi atlang puin mai panga in man chuan tekhina helo pherta se hei hi mai ta in mang tai body back transmitter a in taksa oma hei hi mixer a khan XLR cable in valu thin ani khamo hei zo kha speaker in manga in alet ling zo in mang don tinani chu mixer alu zo kha speaker alu tang mo speaker alu tanga chuan hei zo khi a transmitter zo khi heta mixer tang ron chuak thuang ale ling zo in mang hlokanga eng wireless system po body back transmitter ani lo pon tuna heta Sennheiser ho po ni ta sela he Sennheiser hi mo he Sennheiser hi pani omta pakhat po tiang che hi ni ta pakhat zo kha chu transmitter pakhat zo chu receiver a transmitter zo kha mic in volume na zo kha mixer in da nga heta tanga ri kha he a receiver a khan receiver pakhata khan i aran chuak le dor ni aran chuak le nga ti khan wireless speaker in nei hal ti na ni chu aman the ni ti kha karan soile duwa nakina keyboard pakha chu tiang thawin ka mangta a ta heizo khi nok chu noka speaker chu amoin da ngai dona ka soi to khan hei hi a receiver kha speaker lama lu tanga he a transmitter zo kha mixer tangin aran chuak zo nga heta a transmit lu tanga a receiver a khan speaker a khan pe chuak do ni he a receiver hian amar chu mai takan mangani chuan heizo khi kan taksa omta le phau mai ne kan vota he a receiver kha mixer a lut ve thunga heta kan tongri kha receiver khan mixer chunga pe lut amar chu speaker wireless angai man don chuan a transmitter zo kha heta tang khan riron chuak rim khrim kha heta transmit lu tanga he na receiver anga speaker kha receiver awa changta ni tikha kan soile duwa amai ro chu khatien ti du lo ni pon a thai thawa atlang pun chu chon mang to ni amar chu taw wang hian tu manan mang du lem lewa tuna he te fit za thuma dei ta XLR cable fit za thum jam kol ai chon tuna Shure lo nei to sa te khanna set khathi lo nei to ni chon te khinan mai fit za thum vel XLR cable run ai chon Shure hatia set khathi lo nei to chon hei hi fit za thum vel thaya hei mangla thazawk ani kasoi to ang khan heizo ki mixer tangin pe chuak anga heizo ki speaker avalu tang ami output tang hian tikhan kasoi fiam o ka khrelowa khami chungchang vel kha khan paron soile ka tum don ania ole tikhan han soi zom leila chun cho keyboard po so anok don e makatia AVX version thosata son a transmitter zo kha ka dani body back transmitter kha eta keyboard mi so nakina karon mu leng chunga chuan hei hi ka soi tong khan BLX version ho khani a heng ho re hi khoi muna po kala scan non hi thani scan nga group thaber le channel thaber so scan sakang che environment manager khan scan pelo ne bodi thuni sela mar jo ke chun ka scan nge khoi muna po kalila ka scan le phota a thaber kha che heta hian a transmitter microphone hi transmitter ania body pack hi transmitter ka ti to kha he transmitter a hian ka wa adjust le thin ta chon hei hi Shure ho khania ka sai to khan Shure ho SM58 beta 58A de kha om khamo thai em mai ni hamara chu kai ni ho chung kan sang lu tuk lo ka ti to kha sound engineering te kan ni lo chuan amara chu ang thau khop mai ngai khak ka i compare china in i ve chon in thau ja chu rianga chon he ta hian ka sai to khan keyboard kha han in le chin tai la hei rui hi ka
da ve nu la so ka thuk ru kai chuan engmain hmu lawanga heta keyboard mi karon hmu leng cheunga AVX version tho kha ani a chan chu keyboard atanga a ran par hui han la kol ai chon katia na china ka soyang tho khan hei keyboard zo katang hian a transmit lut don ani mic vuana keyboard ka vu lut ta hlo ta ni so ti khan heta na receiver kha mixer a lut thung ani hei hian ni dan tur na entai la 3.5 mm hei atlang point quarter inch mono TRS kan mangtlang pui TS ka ti na TRS ka chu stereo ne TS mono quarter inch kan ma sa ka convert mai ta 3.5 mm atang quarter inch converter so convert ta mic vid lut to lawin transmitter a son keyboard ka vid lut ta ni a thai vek ani hei hi mo ha kha in man thiam dan jarin in thil nei sa kha chu wang chon hei a handy mm ka soi to ngin signal interfere mi lawa he transmitter le receiver bi ki 3 mm ya ka soi tong khan hei output jok so LR so in mangai ngai mono tin zia na mun ani lo vek pon ni selamo mono in zia chon mono kha in mangai thin do ne chu te chon ri hi a chhuah dan hi dik lo thi ni mun then khat ami mixer then khata le lek phei chon mono kher chok a support ta mo ti khani chon hen en ko le la hai du thu hi asam lo ka ti nok rem hi ka ti khop me ngai to la an subwoofer man te so an tul lo khopa ngong na sadon lu tu ko so tiang ang ne tur khopa music dan ti rin le chuan ring via wang le chuan kan soi le thinanga chuan hei ka mixer man lai kha ka ran soi le zokonga tha ka ti ema charge tan pon ni sela input som por ko oma to ka ti view drum si drum so tom ho te snare ho po hi ami mai pakhat thu po mangdon po ni la adai vek ka ti instrument tan hian mo baka audio interface ani ngal ta tha em ani chuan mixer thil zaw na yan nei lo on ya tu na ka mixer man lai me ki auxiliary panga zet mix ran pa lak panga apek chuak thai ni ti kan soi le duwa hei hi track som paruk individual in ami audio interface ai mang chuan aman the ni ti kan soi le duwa chot ama po sot on board recording anei bokani on board recording anei boka a 3mm effect hi beng pathum ania effect pathum iman gop the ni chu effect pakhat chok ni loin chon antenna si router ngai lo ka ti kha man antenna sa chom nga la ama ten wifi ten pe chuak thaya chuan SD card ta khan ka soi tong in on board record ta thai ni multi track mo track amal tin so record thaya mixer hatiang digital ho re le englo interface man thayang chia phei chuan hami live lo tukon nalin studio version tukon nalin zai thiam ho ni phei chuan ati the ni tuna soundtrack le vocal chau phei chu du thu sama nalin achuak thai ni ti kha karan soi non le du ni ole ti zong khani sela kan channel te min lo clear sak thina wang khan kan lom tak ze ni ti kha karan soi le du ani kan lo me